Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн границага чыгып кирүү, Москва Казакстан каттамдары, ыңгайлуу, шарттары жакшы автоунаалар, стажы жогорку айдоочулар. Жолдо жана чек арада жардам беребиз. Таза кирди чыкты, таза документ, таза печаттыгына кепилдик беребиз. Эң башкысы достор, телефон менен байланышарда Байбол KG Алтымаев каналынын подписчиги болом десеңиздер, сиздерге скидка кылып беребиз. Байланыш телефонубуз 7925 245 34 11. Ахмат. Так, Porter 2 550 миң сом экен. 2005-жылы чыгарылган 2.6 объем. Алуучулар болсо могул номерге чалып байланышсаңар болот. Арткы жактары так, Porter 1 2002-жылы чыгарылган 460 миң сом экен баасы. 2.6 объем, 8-9 расход, механика. Алуучулар болсо могул номерге чалып байланышып билип сеңер болот. Içinde кондиционер да иштейт экен. Так, Porter 2 чыккан жылы 2004 экен. Акчасы 500 миң дейт. Абалы жакшы экен, почти жаңы. Так, Porter 2004-жылы чыгарылган 2.6 объем, 9-10 расход, 500 миң сом дейт. Кабинасы өзүнүкү. Акчасы 500 миң сом экен. Так, Porter 2004-жылы чыгарылган 500 миң сом дейт. Номерге чалып байланышсаңар болот. Абалы жакшы экен.
İçki görünüşleri. Так, Porter 2, 2004, 2.6 объем, 9 расход, механика. Владелец номері. Bunun bağısı 520.000 km var değil. Porter 2002 жылы шығарылған 2.6 объем, 9 расход, механика. 400 000 сом дейді. Ол номерге чалып байланысыңыз бар. Geçiyor model faydayı sağlıyor. Пробеги 171.000 километр. Porter 2002 жылы шығарылған механика. Ақшасы 410.000 екен. Ал номерге жалпы байланысыңыз болады. Владелецтің есі. Машинаны да естіген. Porter 99 жылы шығарылған 2.5 объем, механика. Ол номерге жалпы байланысыңыз болады. Басың қанша дедіңіз аға? 310.000 сом екен басы. Так, 2004 жылы шығарылған Porter 2 объемы, 8 расход, механика. Ол владелецтің номері. Ақшасын қанша дедіңіз? 350.000 сом екен бағасы. Porter 2002 жылы шығарылған 2.6 объем, 7 расход, ақшасы 400.000 екен. Так, мол Porter 2003 жылы шығарылған. Ақшасы 460 екен. 2.6 объем, 8 расход, механика. Алушылар болса, ол номерге шалсаңыз болады.
Портер 2 2011-жылы чыгарылган 2.5 объем. Расход 8.9. Ну, владелец номери. 500 канча дедиңиз ака? 600 миң. 2011 чыккан. 600 миң сом экен баасы. You know, girl.